Seneta wa kaunti ya Masaku muwandu Agnes Kavindu niwakulya silikali ya nthi ya Amerika yikie walanio wa kuiva enenthi nthi ya Kenya ala maumiie ivinda ya ivithukia ya Mbomu mwakani wa ngili imwe maana kenda na miongo kenda na nyaanya. Kavindu aneena kika ivindani ila nzama mwanya ya mbunge ya Senate ila yende kuthinikia ndivi ya andu asu yatwaisya kikalo na enenthi asu Makunikie va musini wa Masaku. Daniel Mwangala na Maivwe. Muwandu Agnes Kavindu aneena no akikalo na enenthi ala Makunikie ni mutuikosu wa Mbomu wa mwaka wa ngili imwe maana kenda miongo kenda na maana ni Kwenda. Iseso ya kuiva kwa enenthi yende na ukalatwa ndaelesekana silikali ya nthi ya Amerika ni yaivie enenthi makuma nthi ya Amerika ala makonetu mbangani su indi ma Kenya mayaisa kuiva kuvikia vau. Kila tukwasianika na andu asu makimiwe ni Mbomu ya 1998 Al-Qaeda ndio kita na Kenya, Al-Qaeda yo kita na Amerika, na be kinandu kila ki Amerika cha kucompensate andu ala makimwa ni Mbomu kana maumiwa ni mbuli lisu cia muthembosu na nthini wa kinandu kiu Kenya ti included na tuyasia Amerika maament mwa usu nundu kinandu kiu ona ti taxpayers cia andu ma Amerika kiyumite treasury ni ya Amerika lakini chumite kundu ta Irani kwa Al-Qaeda mzangilile ikuna makwata mali yona mathosya mekia kinanduni kiu na kwa unundu ona ti koti wo kila tukwasianika na Kenya kana ithie Kenya twakuniwe nundu wo tuyasia Amerika kana ma walk the talk nundu Amerika nimesikia internationally ta atetei maaki siandu ingini wenda muvea wa kuandikithia andu ala mekala na mamutha me mwana wandikithie andu ala makunikie mbangani su na ala aingi momatiwe mena mamutha asu me mwana ndaumbula kana aingi maende na uthina misini matatona kuthukuma matatona kwikala thayu ala mekala mbe wa kukitikwa ni mbanga isu twimbithitwe namo na niwa kwanza tangwiza bakwatu anika stress nundu mo kama inena wisa kwithia ni maya nimekuna rate undu mathinite undu mena thina wingi bite ona guka kwatu ani stress bo ona mavinda nitukaye kuya nundu wa kuona thina la mathinite na niwe tukwasia onacio stakeholders andu asu ni mailo sisi andu ala maumiie matwika iwete nundu amwe maimetho mayona nthi angi ni wete maenda na wheelchair angi maumiie weza kwithia ona takeli tukamwa mwakona ba kena glass kana yo mutwe na kaitona cooperative ikaumwa niki nundu maybe technology la yekwa ya uiti ya Kenya ndina mbobikia kiwango kiucha ukaoperate na kaithi nthi cianza ministry yesu ya PWDs na pia foreign affairs ministry na diaspora ament mwa usuni kana ma include Kenya nundu ni akithito ni amukati wa enenthi alama kitikiwe ni mbanga itno mutuikosu ula kitikie musini wa ilovi imo na naendete ba TSC naendete kosa study leave letter na indi niyo nziani ndibikobu niwe na mwesu yatwikie na yatwikani na umeye maau na tulekile maau na tinwa mutwe na twayitwa na nengi twaendelea na kwitha twenda compensation from the American government indi kila kiusenyo ni kana maibiwa suma American embassy na indi Kenyans ila taumie talia kwisa kwitha ti compensated kuuma tu compensate matunenge okindu onatha mundu ndikuibo withe no wete thesia na atungiange ngalama yake ila yaendie nundu aingi ni mathele ilo because yodo atwika masikini mundu yo akitwa sati ya wewe muthui wetu wotekeno thina la wivo ni kwitha silikali ya Amerika ndia iso to compensate kindu nongi ona bala ni twiwa kana andu ala mathukuma embassy kwa ni ma compensate iwe mbesa ni nzeo na yuko bikono munthi aingi maitwe twende ya kuthima sibitali na tutena kala kanini mundu eyiye nikethiwe ka keka nini muno ukethia andu maito no kwata uiti undu batonekana. Daniel Mwangala, Mutungwe TV, kuma vaisangio ya kumbania enenthi ya Masaku Social Hall live katikati wa musi wa Masaku.